ijya gutangira waravutse uvukira mu cyanzu mu kirago bafata igikenyeri barakugenya yo uri ku murembe zina wahawe ni Kabagiri wavukiye mu rwimo rw'amahari wakuriye mu rwanga rwo mu ruho yo uri ku murembe bukeye kabiri warasomye igura uruzungu n'urufaransa aba bazungu urabaja yo uri ku murembe niwo uri ku murembe. Abavandimwe inshuti z'urubuga rwa Hanga Umurimo e-learning channel, ndabasuhuje nagira ngo nongere mbasuhuze mbifuriza ikaze kuri urubuga rwacu rwa Hanga Umurimo e-learning channel. Mu by'ukuri rero nkuko nayo babwiye ubushize mu biganiro byacu twababwiye ko tugiye kujya tubagezaho ibiganiro, ngira ngo twabahaye n'urutonde rwabyo. Washaka gukurikira yagenda akareba icyo kiganiro twise ibiganiro tubafitiye, kirahari kuri YouTube. Twabwiye rero ko tugiye gukora gahunda yo kubagezaho ibiganiro. Muri ibyo biganiro twababwiye ikiganiro twise Hanga Umurimo. Icyo kiganiro cya Hanga Umurimo ni iki ngiki uyu munsi tugiye kubagezaho. Ikiganiro twise Hanga Umurimo ni ikiganiro kibagezaho ibijyanye n'imyuga, ukuntu umuntu yakwikorera umwuga akihangira umurimo. Imwe mu myuga rero twababwiye ibijyanye no gukora filimi cyangwa videwo zikozwe mu buryo bw'amashusho ayega. Amashusho ayega nibyo bita cartoons cyangwa ibyo bita dessin anime. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho uko umuntu yakwikorera izo dessin anime cyangwa izo cartoons. Nkuko mubibonye iyi ni indirimbo nakoze, ni njye wayikoze ubwanjye, ntabwo ndi umuririmbyi, ariko nagira ngo nereke urubyiruko ko bishoboka kwihangira umurimo unyuze muri ibi ngibi by'amashusho ayega. Nkuko mubibona ni akaririmbo nashushanyije udushushanyo, harimo umukobwa ubyina, hakabamo n'undi ucuranga inanga. Bariya abantu babonye ko umukobwa yiyesa hejuru akabyina, undi agacuranga inanga. Ni ibintu nashushanyije, nawe rero ushobora kubishushanya. Nibyo ngiye kukwigisha uko ushobora gushushanya ibi bintu, hanyuma ukaba wabicuruza ukabibyaza amafaranga. Kugira rero ngo tubyerekane, tugiye kwinjira muri telefone. Turabikoresha telefone. Ubaye ufite computer byaba ari byiza, ariko ufite telefone zifite iyi capacity wagerageza ukabikora, kuko telefone yose ntabwo yabishobora. Bisaba telefone zifite capacity runaka. Telefone rero nakoresheje iyi ndirimbo yari telefone ntoya, yari telefone ifite RAM ya 1 GB, ni ukuvuga yari ifite giga imwe. Ariko izo telefone ubu ntabwo zigishobora kujyana na za application ziremereye, ntabwo zigishobora gukora ako kazi. Niyo nari mfite yageze ahirananirwa ndayireka, za application zimwe ntabwo zashoboraga kwinjiramo. Ubu rero telefone zishoboye ako kazi ni telefone nibura zifite RAM ya GB enye, memoire ifite GB 64. Guhera aho gusubiza hejuru nizo telefone zishobora gukora ako kazi. Ufite computer nayo igomba kuba ifite capacity nazo zijya kwegera aho ngaho, kuko
computer nazo zifite capacity ntoya ntabwo zishobora kwihanganira aya mashusho kuko aba ari menshi, ukora amashusho menshi, yabaye menshi telefone nangwa computer zigira imbaraga nkeya ntizikore. Iyi rero telefone ngewe ubundi ho nkoresha hano ni telefone yitwa Tecno Spark 8. Tecno Spark 8 niyo ndiho nkoresha. Tugiye kwinjiramo rero turebe ukuntu wayikoresha. Twinjire muri telefone. Twinjire muri telefone turebe. Ndagenda nkuramo bino bintu nari nashizemo. Tugeze kuri biro, icyo twita biro ya telefone. Kuri biro ya telefone haboneka za application zose zigufasha kugira ngo ugire icyo ukorera muri telefone. Kugira rero ngo dukore aya mashusho ayega bidusaba za application enye nibura nizo zishobora kudufasha, kandi zose ziri hano. Hari ya mbere mubona hano, murebe aho nkirika muri buze kubona haboneka akamenyetso kagaragaza ko aho nkoze. Hari application yitwa Drawing Cartoons. Ni iyi ngiyi nyikozeho kanyifungure. Ni iyi ngiyi yitwa Drawing Cartoons. Ngiyo yitwa iyi applications uyikanzeho ifunguka gutya, yitwa Drawing Cartoons. Nuko yitwa. Indi ya kabiri ni yitwa Ibis Paint. Kanyifungure nayo ngiyo iriho irafunguka. Iyi yitwa Ibis Paint. Iyi ikora nayo mu gushushanya kimwe na Drawing Cartoons. Iyi ngiyi tuyikoresha nayo mu gushushanya. Hari rero n'indi applications ikora amajwi yitwa WavePad. Kanyifungure nayo ngiyi yitwa WavePad. Yafungutse. Iyi nayo iyo idufasha gutunganya amajwi. Hari indi applications itunganya amavideo, iyi Power Director. Iyi ngiyi idufasha gutunganya amashusho. Iyo tumaze gushushanya amashusho turayajyana tukayashyira muri program kugira ngo dukore video isohoke. Iyi ni isohora amavideo. Izi nizo enye dukoresha. Bisaba rero ngo kugira ngo ukore filimu cyangwa video y'amashusho yega, bigusaba gukoresha izi applications kwa ebyiri zishushanya, iriya ikora amajwi n'iriya itunganya amavideo. Kugira rero ngo uzibone bisaba kuja kuzishakisha ukaziteresharija nangwa download, kuzidownloadinga ugiye mu byo bita Google Play. Iri hano, reka tuyishake. Google Play ngiyi hano, nyifungure Google Play. Iyo rero umaze kuyibona bigusaba kwandikamo, kujya muri recherche hariya ukajya gushakisha. Turandikamo muri recherche, turandika drawing anga draw cartoon. Draw cartoon. Ni iyo umaze gushiramo draw cartoon ujya muri recherche hariya ukaza kudownloadinga. Kanze nshiremo data, noneho nje muri draw cartoon. Ajemo ibindi, kanze unganye draw cartoon. Noneho nje muri draw cartoon, ngiyeho draw cartoon pro
kandi siyo nshaka. Draw cartoon 2 nje muri recherche, shakishije ngiyi yaje, ariko ikunsaba gukora mise à jour, ntabwo ari byo nshaka gukora. Impamvu iri kunsaba mise à jour nuko yari isanzwe iri muri telefone yanjye, ariko ubundi wowe wahita ubona handitseho telecharge. Ubwo rero ugatelecharge kuko igihe kiba kigeze. Na ziriya zindi twabonye uzandikamo kuri ubu buryo, hanyuma warangiza ugatelecharge, noneho za applications zikajya muri telefone yawe. Tuvuge rero warangije gutelecharge application zawe zagiye muri telefone nkuko muzibona ziri muri iyi telefone yanjye uko ari enye. Noneho ugiye gushushanya rero uhera mu gushushanya, ushobora guhera mu gushushanya kuri muri izi za application zo gushushanya niyo uheraho, ariko iy'ingenzi cyane ni iyi drawing cartoon. Kanze rero ndebe drawing cartoon turebe uko imeze. Ubu icyo tugiye kwiga nibyo bita interface, ni ukuvuga kumenya uko iyo porogaramu iteye ugiye mu nguni zayo zose, kuko iba ifite udukoresho twinshi ukoresha. Tugiye rero kureba utwo dukoresho twinshi aho duherereye. Ntabwo turareba uko dukora, ahubwo tugiye kureba aho duherereye. Turayifungura, ni ugukirikaho igafunguka. Iyo imaze gufunguka ibimeze itya nk'uko muyibona. Turabona rero hano uko iteye, hari ibintu bibiri by'ingenzi mugomba kwitaho. Ni aka gashushanyo k'ubururu na kariya gashushanyo k'icyatsi. Agashushanyo k'ubururu ni akatwinjiza aho bashushanyiriza. Aka gashushanyo k'icyatsi ko katwinjiza aho umuntu akorera animation arangije gushushanya. Ikindi wenda umuntu yababwira ni utungutu kitwa make. Hano iburyo kano kantu k'akajambo kitwa make, munsi yakwa kitwa load, gasa n'akatagaragara neza, hasi hakaba kitwa watch. Tunatwo tuzagenda tubona akamaro dukora, ariko ubu ngubu turi ku kitwa make. Make rero ni ukumakinga nyine, ni ugukora ibintu, ni ukuvuga ni ugushushanya cyangwa tukanima. Tugiye kwinjira aho bashushanyiriza. Turashikanda kuri aka gashushanyo gafite ibara ry'ubururu. Iyo umaze kugeramo ubona kari agashushanyo gafite ibara ry'icyatsi, munsi hakabaho utundi dushushanyo turimo akantu kameze nk'inkota, hasi harako akameze nk'umuntu, hasi hakaba kameze nk'ingufuri. Turiya ni udushushanyo turimo. Ushobora guhita ujya kuri turiya dushushanyo uwakoze iyi porogaramu we yaradushushanyije adushiramo, kugira ngo wenda wowe uzaduhereho, kugira ngo igihe utaramenya gushushanya uduhereho. Ariko twebwe tugiye gushushanya, turashushanya, turinjira kuri kariya gashushanyo k'icyatsi. Utungutu turi iruhande mube mutwihoreye, ni udushushanyo ngewe nashushanyirijemo. Ni nge wadushushanyije, niyo mpamvu tugaragara ahangaha, ariko ubundi iyo ukinjiramo nta kintu kiba gihari. Kuri uru ruhande rw'ibumoso utungutu tuhagaragara nutwo nashushanyije, mutatwitaho. Twinjira ahubwo tunyuze kuri kariya gashushanyo k'icyatsi. Iyo umaze kwinjiramo ugera kuri aka gashushanyo, ahangaha ni ahantu ushobora gushushanyiriza, ariko tugiye gushushanya. Kugira ngo dushushanye turakanda nanone kuri kariya k'ubururu, noneho tugeze aho umuntu ashushanyiriza. Ahangaha umuntu ashushanyiriza hari uruhande rw'iburyo ruriho ibikoresho byo gushushanya. Hariho za penso, hariho amagoma, hariho na kariya gasubira inyuma iyo wibeshe. Hano ibumoso hari utuntu tubiri, hari aka kari hasi k'umuhondo, aka kari hasi k'umuhondo ni akantu kabamo amabara, amakureri, ni ukuvuga za karazi zidufasha mu gushushanya. Kankandeho murebe, izi ni za karazi zidufasha gushushanya, zidufasha gushushanya. Iyo tugiye gushushanya tuba turashushanya, iriya penso igashushanya. Ngiye gushushanya, murebe, ni inshushanya
hari ahantu hariho ngo brush setting. Brush niho tuyikorera. Urabona ni umuhondo, ibara turimo ni ry'umuhondo, kubera ko hano havivuye ibara ry'umuhondo. Kanje wenda mu ry'umukara riri hasi, ngiri hano iry'umukara, nishushanya noneho haraza umukara, ninja muri ririya haraza ririya, ninja mu ry'icyatsi haraza icyatsi. Ni ukuvuga ngo nshobora guhindura amabara uko nshatse, ariko hariya muri brush setting, brush nshobora kuyigira nini cyangwa nkayigira ntoya. Narindi gukoresha brush nini, nshobora gukoresha intoya. Ngiye muri za karazi gakoresha brush ntoya, urabona nayigize ntoya. Nshobora no kuyigira igaragara cyangwa itagaragara, kako hasi nkakigiza inyuma, inkigize inyuma iraza itarebeka neza. Urabona noneho ibara ifite ntabwo rirebeka neza. Nshobora no kuyigira noneho ikarebeka neza. Okay, mu by'ukuri aha niho dushushanyiriza. Aka kandi ko hejuru nzagasobanura igihe kigeze, ntabwo narindi kubereka uko intuzi iteye. Iyo urangije rero gushushanya igishushanyo cyawe, uravivura hariya kuri kariya gashushanyo kari hejuru, ukavivura kavi, ugakubitaho agashushanyo kakajya kwibika hariya munsi ya kariya gashushanyo k'ubururu, niho kibitse, ngira ngo karagaragara. Ariko ngomba kugashyira hano hagati, ndakirika hariya hagati, hano hagati hari, urabona ni ubururu, ninkoraho harahinduka umuhondo. Noneho natacingeho aka gashushanyo, ndagakoraho, bimpe ataci hano, nkoreho kuri ataci hano, gahise kajyamo hagati hano. Ni ukuvuga ngo hano hagati kari nshobora kukabirindura uko nshatse. Nkoze kuri, harimo akantu bita bone, harimo akantu kari hari hagati, ngira ngo mukareba ngaka ndakagize karekare. Aka ngaka karimo hagati akarongo kagururutse k'ubururu, hejuru ku gatwe ni agahondo. Aka niko kamfasha kubirindura. Ibi ndi gukora mbirindura, ndashyira urutoki kuri kariya kantu k'umuhondo kari ku gatwe, noneho mbirindure. Nshobora kukabirindura uko nshatse. Ibindi tuzagenda dukoraho, nzagenda mbisobanura buhoro buhoro. Ubwo rero nshobora gusevinga aka gashushanyo ndangije gukora iyi sene, nkaja hano kuri turiya turongo dutatu, nkabona save as, nkinjira muri, nkakirikaho kuri save as, ikama get more slots. Slot naho mbika amashusho yanje, ndakanda hamwe muri izi slot. Iyo ndakandaho, igishusho cyari kirimo kiravamo, hajemo kiriya gisha. Mbwire ngo override item, ese kiriya cyari kirimo ngikuremo hajemo ikindi, ni yes, nemerewe. Okay, noneho nje kuri save, cya gishushanyo ngikiriya hejuru cyahise kibikaho. Iyo ndangije ibi rero, nshobora guhita njya muri animation. Rero uburyo bwo kuyikora, reka tujye muri animation. Ndasubira inyuma. Nkuko nababwiye, iki gishushanyo cy'icyatsi gishushanyo niho twinjira muri animation. Ndajyayo, ndamanza setting iyi tableau yanjye ni ntoya, ndayigira nini. Ndaja kuri turiya turongo dutatu, nkubiteho, bime edit scene. Nje kuri edit scene, scene size mitemo HD ready, iriya y'1280 kuba 720, niyo ndajamo, niyo tableau nshaka. Noneho nje kuri OK. Buriya tableau nini nayibonye, urabona ko yabaye nini. Kugira rero ngo ninjizemo kiriya gishushanyo nashushanyije, ndanyura kuri insert hariya, insert nkirike kuri jango hariya, custom items. Noneho igishushanyo ngiki nakibonye gikiri hasi, nicyo cya kane, ningikoraho kirinjira hariya. Noneho wenda nshireho nuriya muntu uri ku gishushanyo cya mbere, byagiyemo. Kanze nsubize inyuma ibi bintu kugira ngo tableau yanjye igaragare neza. Ibintu ndabitandukanya. No
ukirikaho, wakirikaho hakaza utu tuntu uko ari dutatu, nagira ngo dusobanure. Aka ko hasi niko ndi gukoraho ikintu nkakijyana aho nshatse, aka ko hejuru nako kukigira kinini, kariya k'umuhondo nako kukigira kinini cyangwa gitoya, nshaka ko kiba kinini noneho akaba n'aka k'umucyatsi ko kukibirindura kugira ngo gishyire aho nshatse. N'uyu muntu niko bimeze, turiya nitwo tumugira munini cyangwa mutoya, cyangwa se kakamubirindura kakamujyana aho nshaka hose. Animasiyo rero, iyi ndiho ni sene ya mbere. Uyu muntu ari ahangaha kandi ndagira ngo ajye gufata, nifuza ko ajya gufata kiriya gishushanyo nashushanyije hariya. Ndamanuka kuri sene ya kabiri. Sene kumanuka kuri sene ni ukoresha utu dushushanyo turi iburyo, agafureshe karebye hejuru n'agafureshe karebye hasi. Iyo nkanze kuri gafureshe karebye hasi kariya k'ubururu, kamfasha kujya kuri sene ya kabiri. Ubu ngiye kuri sene ya kabiri. Udusene tugenda twigaragaza kuri turiya dupuwe, turiya tudomo turi hariya hejuru munsi y'agashushanyo k'umuhondo. Wabona ko tubaye tubiri. Ubwo rero ubwo tubaye tubiri, iyi sene ndiho ni iya kabiri. Iya mbere ni hariya nsubije hejuru, nkande ku gashushanyo ku gafureshe k'ubururu, hasi nje kuri sene ya kabiri. Noneho kubera ko ndi kuri sene ya kabiri, uyu muntu ngiye kumwimura kuko agomba kuja gufata kiriya gishushanyo twashushanyije hariya, ngomba kumwimura akigira imbere gakeya. Urabona ko aho yahoze hasigaye igicucu cye. Ninsubira kuri sene ya mbere nkanze kuri kara gashushanyo k'umuhondo, arasubira hariya. Urabona ko agiye aho yahoze mbere. Ninja kuri sene ya kabiri biragaragara ko yigiye imbere. Nje kuri sene ya gatatu mwimure. Nje kuri sene ya kane mwimure. Nje kuri sene ya gatanu mwimure. Nje kuri sene ya gatandatu mwimure. Nje kuri sene ya karindwi abe yageze kuri kiriya kintu agifate. Sene ya munane wenda ngire agiterure kaboko, kugira ngo bigaragare ko agiteruye. Ndakigiza hejuru n'akaboko ke, nkigize hejuru. Noneho sene ikurikiyeho mubirindure, nzababereka uko abirindura. Tujya hariya kuri filipu, ngira ngo aho nanyuze muragenda mukurikira mureba. Bimwe nzagenda mbisobanura. Ngira ngo kiriya gishushanyo cyari kiri muri aka kaboko, kubera ko uriya muntu namubirinduye akareba iyo yaturutse. Nshaka ko kariya kaboko niko kari kagifashe, ni nako nshizeho kiriya gishushanyo. Sene ikurikiyeho noneho agende. Umuntu turi mu gishushanyo n'umuntu. Sene ikurikiyeho turi muri igishushanyo n'umuntu, tugishyira kuri kariya kaboko buri gihe. Gishushanyo n'umuntu tugishyira kuri kariya kaboko buri gihe. Gishushanyo n'umuntu tugishyira kuri kariya kaboko buri gihe. Aha rero ngeze, uriya muntu avuye kuzana kiriya kintu. Ngiye gukora play hariya ibumoso munsi ya turiya turongo dutatu. Inkanda kuri play, uriya muntu animasiyo araba aragenda akurikije wenda harimo udukosa. Ndamutse mbikoze ikosa ririmo naribonye, kanze ndikosore kuri sene ya kangahe. Umuntu ntago ari kubirinduka, ntago ari guhindukira. Yansaba kujya gukosora. Yari ameze gutya kuri sene ikurikiyeho. Namubirinduye, ariko nibyo namubirinduye, nta kibazo kirimo. Ubwo harimo akantu wenda utuntu nta dusaba gutungana mu bundi buryo.
icyo nashaka kwerekana ni uko bakora animation. Ngira ngo twakoze za animation nyinshi, niko zagenze. Reka wenda mbakopeze gatoya bereke twa animation twakozwe turi muri iyi porogaramu. Twakozwe twa animation. Ndajya kuri hano muri za fayiro, nje kureba mu mafayiro twakoze. Ndajya mu mavidewo rero hari izo twakoze. Hari iyi ngiyi y'umuntu utwara igare, videwo y'umuntu ugenda n'igare. Iyi animation nimo twayikoreye. Hanyuma ibindi nabayereka wenda ni video zindi. Video zindi nk'iyi video. Iyi video nimo twayikoreye. Ibi nimwo nabikoreye, ngira ngo murabibona ko ushobora gukora ushobora gukoreramo ibintu byinshi. Iyi nimwo twayikoreye. Yango ni twinshi. Ibi byose nimwo twabikoreye. Ibi nimwo twabikoreye. Ibi ni ibishushanyo nkoresha mu mavidewo, mu biganiro ntanga kuri YouTube. Nkoresha ziriya porogaramu. Ibi byose nimwo twabikoreye. Yango ibi byose nimwo twagiye tubikorera. Boro boro rero n'iriya ndirimbo naberetse, hariho n'ibindi biganiro biri ku rubuga rwacu. Bavandimwe rero, nk'uko nabibabwiraga, wenda iyi porogaramu muzayisobanukirwa ari uko dutangiye kuyikoresha. Ubu kwari kubereka, kwari kubasogongeza kugira ngo murebe ko rwose ibyo twababwiye ari ukuri. Turizera neza ko umuntu aramutse yinjiye muri izi porogaramu akazibyaza umusaruro, yakwihangira umurimo. Nta gitangaza kirimo. Hari abantu birirwa na bya telefone binini cyane, ukabona aragifite, ariko mu by'ukuri ugasanga ni cy'umurimbo. Ugasanga ararira ngo yabuze akazi kandi afite igikoresho gikomeye. Abafite biriya bya tablet, bya bindi binini rwose binahenda cyane. Ugasanga aragifite, ariko ugasanga ararira, inkweto zamuhengamiyeho ngo yabuze akazi. Muri izi telefone, muri izi telefone harimo akazi.
akazi karahari. Rimwe na rimwe ikibazo tuba dufite ni ikibazo kijyanye n'imitekerereze, naho iyo witegereje neza akazi karahari. Iriya ntuza ya mbere twaberetse twayishushanyije dukoresheje Tecno ya 4 Y4. iyi ngibi nkoresha mbikoresha Tecno Spark 8. abandi mufite bya telefone bikomeye, ni ukuvuga ngo mushobora kwihangira umurimo. Ushobora gukora izi dessin anime ukazihuza n'amajwi, warangiza ugakora video ukayishyira kuri YouTube nk'uko mubizi ubu abantu bishakiye akazi banyuze kuri YouTube. Ushobora kunyura kuri YouTube ukagenda ugakora urubuga rwa YouTube ikaguhemba ukabona amafaranga, benshi birabatunze. Ibi rero twatangiye gukora ni ukugira ngo murebe uburyo tubakangurire gukora uko mushoboye, mukihangira umurimo, mukikura mu bukene. Uku rero kwari kubasogongeza, ngira ngo mu minsi iraza turakomeza ibi biganiro umunsi ku wundi, turakomeza kongeraho ibiganiro ku rubuga rwacu. Icyo twagira ngo tubasabe, twagira ngo mukande hariya kuri sabone. Nimumara gukanda kuri sabone murabona akantu kameze nk'inzogera, nako mugakandeho kugira ngo igihe ikiganiro nkigishira ku rubuga telefone yawe izahite isona, uhite umenya ko hari ikiganiro kije. Hanyuma ukurikire utazagira ibiganiro bigushika. Hanyuma tuzatanga n'imyitozo noneho buhoro buhoro ko tugenda tubaha imyitozo tunyuze, tuzakoresha na WhatsApp. Noneho mugende mumbaza ibibazo, bimwe ngenda mbisubiza, ibindi tubinyuze ku rubuga rwa YouTube, ibindi kuri WhatsApp, tugende tuvugana namwe bimere nk'ishuri. Ikindi rero turabasaba kugerageza gutanga comments munsi y'iyi video, mukabaza ibibazo. Mutange comments, muri comments mumbaza ibibazo byanyu bizatuma ndushaho kunoza ibiganiro no kumenya aho mufite ingorane, noneho turusheho kujyanirana. Nzishimira yuko umunsi umwe nzabona mumbwira muti noneho natwe hari filmu twakoze, hari indirimbo twakoze yageze ku rubuga, nawe genda uyirebe. Nagira rero ngo mbasabe no gushishikariza bagenzi banyu bafite za telefone zifite ubushobozi, mubabwire binjire kuri iyi programu yacu y'uru rubuga, binjire kuri YouTube bakurikira ibiganiro byacu. Noneho uko muzaba benshi niko nanjye nzarushaho kwiyumvamo imbaraga zo kurushaho kwa service iboneye. Nagira rero ngo tube tugarukiye aha uyu munsi, tugarukira aha naho ubutaha. Ciao.